Znate li da ne postoje savršene berbe? Odnosno, nećete doživjeti da kad ćete brati luk i češnjak da će sve glavice biti ogromne, prekrasne, savršene. Isto je sa svim ostalim vrstama povrća. To ono što vidimo na naslovnicama časopisa i na mnogim fotografijama na Instagramu, većinom su probrani najljepši plodovi. Stoga, ako ste početnik i nemate puno iskustva u vrtlarenju, nemojte se jako razočarati. Sve je to normalno, plodovi uvijek budu neki savršeni, neki malo manje savršeni, ali bitno je da smo nešto pobrali. Pokazat ću vam dio svoje berbe koju sam napravila zadnjih par dana. Evo me kod luka srebrenca, to je najranija vrsta luka. Sadila sam ga na jesen za ranu berbu. Eto, najljepše glavice, stvarno mogu reći da su dosta lijepe, dosta velike. Nije da su ogromne, ali iskreno niti ne volim kada su veće od ovog. Stvarno mi ne treba veći luk, jer onda je samo problem čistiti ga i rezati. Međutim, eto, nije sav ispao ogroman. Ima i manjih, stvarno ima i manjih. Evo, ovo je, tu da vidite, ovo je luk koji nije potjerao cvjetnu stapku i lijepo je uspio dozoriti, taj će duže vrijeme stajati. Međutim, dio luka je potjerala cvjetna stapka i to je normalno i to se događa. Nju sam odrezala, odnosno otrgnula kada sam zapazila. Međutim, ostao je ovaj tvrdi dio, tu je probrani taj dio luka. On neće dugo stajati i nažalost dio gdje vodi vidite, ovaj tvrdi dio bit će unutar ove glavice malo tvrđi i neće biti jestivi. Međutim, sve ovo ću prvo iskoristiti i biti će sasvim ok. Ovo je crveni luk. Isto tako nije ogroman. Ove godine znao je biti i veći. Ima i stvarno i manjih plodova, ali sve ok. Isto tako, vidite, eto, neki plodovi su stvarno ostali manji. Meni je i to sasvim ok. U globalu imam puno luka, dosta ga je izraslo, tako da i veći i manji sve ćemo pojesti. Evo, treće vrste luka, onaj prije crveni sam sadila u rano proljeće, a ovaj sam sadila na jesen, a to je ostalo od prošlogodišnjeg probranog najsitnijeg luka. Znači, iz prošle godine koji nije dovoljno narasao, opet sam probrala te lučice i ponovo ih posadila na jesen. Pa rezultat, neke su sasvim solidne, neke su, eto, ostale i sasvim male. Sve su rasle, znači, i ovaj luk i prije koji sam vam pokazala srebrenac sadila sam praktički u isto vrijeme. Znači, uvjeti su im bili relativno isti. I zemlja je bila relativno ista, ali eto, uvijek vam se dogodi da nešto jednostavno ne naraste savršeno. Tako da, ima i prekrasnih plodova koji će biti sasvim ok, ima i onih manjih. I nemamo se što razočarati, niste ništa krivo napravili ako vam se i to dogodilo. Sve ovo je jestivo i sve ćemo s užitkom potrošiti tijekom puno mjeseci koje ćemo koristiti ovaj luk. Evo me kod češnjaka koji je najbolje uspio, odnosno najveći narasao. Stvarno su lijepe velike glavice. Mrvicu sam zakasnila s berbom, tako da su se već počele ovi češnjevi odvajati, međutim prije kiše jednostavno nije bilo moguće, bilo je pretvrdo. I evo, za ovo stvarno mogu reći da imam lijepi veliki češnjak. Ali nije sav češnjak tako dobro ispao. Evo, ovo je još jedna sorta koja je isto tako relativno ok uspjela. Stvarno su lijepe glavice. Isto sam mrvicu zakasnila sa berbom, ali ok. Ali evo me tu. Evo, ovo je češnjak koji je podbacio. Stvarno je narasao jako malo. Ostale su relativno male glavice. Tako da nisam niti, puno toga niti nije dobro naraslo. Kao velim, malo sam zakasnila sa berbom, ali sve ok. Ali vidite, znači ostao je manji. I jednostavno, tu mi je zalutao jedan luk. I jednostavno ništa previše od njega. Ali eto, ok, i to je ok. Probrati ću opet najljepše češnjeve i posaditi ih opet. Evo, tu je još jedna sorta koja je ispala relativno
Ok, postoje različite sorte, pa nemaju vam niti sve jednako velike plodove. Nemojte se razočarati ako će vam, evo, ova sorta češnjaka ne naraste veća, barem ne kod mene. Možda kod nekog drugog da. Ali eto, i to je sasvim ok, pa ne mora biti ogromno. I ovaj zadnji gdje sam ja zeznula pa sam zakasnila potrgati ove zračne lukovice, jer bi onda češnjevi bili veći. I eto, na kraju je ispalo to što je ispalo. Od ovih najmanjih, stvarno nije veliko, do, eto, ovih nešto veće. Znam da ova sorta može narasti veća, moja greška, ali isto tako ne mora biti ogromno i ovo ćemo potrošiti i biti će sasvim ok. Eto, ništa nije savršeno, uvijek imamo ljepše i uvijek imamo nešto malo manje lijepe glavice, ali u globalu svake godine nešto uspije bolje, nešto uspije slabije. Moramo se veseliti onome što dobro uspije. Pozdrav iz Biovrta!